Imana ishi dushakaho ni umutima wo kugarura abantu kuri Kristo. Ijambo ryanje nuhindishwa umushitsi n'ijambo ryanje uzakomera. Yesu yaravuze ngo muzage umwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo. Tigeze arobanura ngo avuge ngo yaravuze ngo muzaba abagabo, kandi ngo muzoba abagabo bo kumpamya. Ti muzoba abagabo gusa binzerereze, muzoba abagabo bo kumpamya. Namwe muri abagabo bo guhamya ibya Yesu. Buri wese hano ni umugabo wo guhamya ibya Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Kandi turashimira Imana ku magambo twumvise kuva ku muvuga butumwa wa mu gitondo. Imana ibaho umugisha. Amagambo yacu atari ay'abandi kuko nitwe bireba. Iyo rija kuba ijambo ry'abandi aha hari kuba huzuye, ariko kubera ko ari iryacu niyo mpamvu duhari tungana gutya. Ikindi turashimira Imana ko yabonye ko uyu mugoroba tugomba kugabana, ikabona ko igomba kuducisha mu ijambo ryayo. Imana ihabwe icubahiro. Ibintu by'Imana biragoye cyane, ntabwo biba byoroshe. Niyo mpamvu iyo abavuga butumwa bari benshi, ntawovuga ngo nguri inyuma ngo atekereze kuko avuga ibintu byose akabirangiza akabura icyo avuga. Imana ifite ubutunzi bwinshi, ntibimeze nko kuri banke ngo utekereze kuko barimwo bamara ifaranga. Birahari ibyo kuvugira Imana kandi byinshi, ariko kandi ukuntu biteye iby'Imana ntibiza bihagwa, tuza tuguma tukabisonza kandi twatuguma tukumva. Amen. Bitandukanye n'iby'abantu badutegurira, babigutegurira kabiri ukumva kuko bikuvuye ku nzoka. Rimwe na rimwe ukiyamata itazavari ibyo bintu ni muye mubyigijeyo, ariko iby'Imana duhorana inzara yabyo n'imitima yacu igakenera kuguma kumva no kuguma kugabana. Ikindi message y'Imana ntizisaba ko dutinda cyane, niko baza bavuga ngo ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije. Kadusome, ndatekereza ko utazorambirwa gusoma kuko si ibyawe nawe n'Imana yabiguhaye. Rwose icyo conti kizakurambira, kandi narakubwiye ngo igihe cyose nzoza mpagarara hano uzumva kuko uwo murimo ugomba kumfasha. Ndetse ndatekereza kuko namuze Papa Fofo nawe afite bibiri ijambo ry'Imana. Muyishake muri telefone iraboneka. Yesaya 66 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri niho tugiye gusoma. Yesaya 66 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri nawo turawusoma, tugeza kuri gatatu duhagarare. 66 Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 66 umurongo wawo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Haravuze ngo Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, ijuru n'intebe yanje, ijuru n'intebe yanje, isi nayo n'intebe y'ibirenge byanje, isi nayo mutuyeho nayo n'intebe y'ibirenge byanje. Muzanyubakira nzuki, ni iyihe nzu mwanyubakira? kandi aho nzaruhukira azaba ari ahantu ki? Kandi aho ngomba kurukira azaba ari ahantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanje ariko kwabiremye, kuko ibyo byose ukuboko kwanje niko kwabiremye, bikabaho byose, byose bikabaho. niko Uwiteka avuga. Niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, ariko uwo nitaho ni umukene kandi ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanje, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanje. ubaga inka awanye, naho ngaho Kristiya, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanje.
Amen. nakubwiye kusoma ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Imana iguhumugisha. Ngaho soma. Impamvu dukoresha zino Bibiliya ntizibivuga kimwe kandi byose ari Kinyarwanda. Ngaho Navuga ngo Uhoraho aravuga ati. Uhoraho aravuga ati, Ijuru n'intebe yanje. Ijuru n'intebe yanje. Isi nakabaho nkandagiraho ibiri. Isi nayo ngo nakabaho azakandagiraho. None se uzanyubakira inzuki? None se uzanyubakira inzuki? Ni hehe mubona ko natura? Ni hehe amaso yanyu azabereka mukabona no hatura? Ibiriho byose nije wabiremye. Ibyaremwe byose byo mu isi byavuye mu kuboko kwanje. Byose nije wabikoze. Byose nije wabikoze. Uko niko Uhoraho avuga. Uko niko Uhoraho avuga. Nezezwa n'abica bugufi. Nezezwa n'abaca bugufi. Umva, iyi Bibiliya yavuze ngo nabakene ngo kandi bafite imitima imenetse. Ngaho hasome twumve. Nezezwa n'abicisha bugufi. Nezezwa n'abantu bicisha bugufi bakihana. Ngo bakihana. Nezezwa n'abanyabyaha bakumvira ijambo ryanje. Nezezwa n'abahindishwa umushitsi, niko hano havuze. Amen. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashi. Aya ni amagambo dusomye muri iki gitabo ca Yesaya. Tutagiye muri byinshi, Yesaya yari umuhanuzi. Yari umuhanuzi w'Imana, wakoreye Imana igihe kirekire kingana n'imyaka 46, gihwanye n'ingoma 4. Ni ukuvuga ngo ku ngoma z'abami 4 yabaye umuhanuzi utaramena amavuta kuva ku ngoma ya mbere ukaja ku ya kabiri kugeza ku bahanuzi 4. Izo ngoma ku bami 4, izo ngoma zose azikoramo neza, tiyagaragagwaho n'umugayo n'ubusembwa. Kandi Bibiliya ivuga neza kuko Yesaya nawe ari umwana w'umuhanuzi. Ise Amos yari umuhanuzi. Aho nyina nawe ngo yari umuhanuzi. Noneho naraye ntangaye. Ni ukuvuga ngo iwabo kwa ba Yesaya bari barahindutse ubuhanuzi. Nyina na se barabahanuzi, nawe ubwe azari umuhanuzi. Hallelujah. Yesaya mu gihe cye yakoreye Imana neza. Igihe cye acitwaramo neza, agikorera mu Imana kuko byari bitegetswe. Intambara umuntu azagira azazigirira mu mwuga we. Kugira ngo ugire intambara z'abamotari utariwe ni ikibazo gikomeye, ariko uzogira intambara mu mwuga ukora. Kuri tere yawe niho uzohurira n'akazi. Yesaya ahura n'ingoma zigometse zirimo abantu babiyahuse, ariko tizamuca intege. Kandi izo ngoma zose tiyazitinya ngo ahindishwe umushitsi n'ubuyobozi ngo atinye kuvuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Biragoye cyane. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana inzira. Kuyoboza Imana inzira. Kandi umwanya utari munini. Yesaya yari umuhanuzi mwiza. Yesaya niwe wahanuye aravuga ngo Yesu azovuka. Yesu nditegere, nta muntu wari uzi ijambo Yesu, ariko ngo Yesaya akubise ngo aravuga ngo duhawe umwana. Neza duhawe umwana, kandi uyu mwana tasanzwe, ariko turamuhawe. Kandi gitangaje, iyo ariko abivuga nk'ibintu bigiye kuba. Bibiliya yambwiye ngo kuva bihanuye no kugeza igihe yavukiye ngo haciye imyaka 700. Nahumiwe. Ariko narahum isezerano baza baja kurivuga. Aravuga ngo
duhawe umwana, kandi uyu mwana ngo azitwa igitangaza. Pa ecography ni umuhungu, ntagukekeranye, ni umuhungu kandi azitwa igitangaza. Kandi ngo ni Imana ikomeye. Yesaya niwe wahanuye kuvuka kwa Yesu. Isi cecetse, isi tuje, silence. Tuzamure data icubahiro. Haleluya! Isi cecetse, aravuga ngo duhawe umwana Yesu, turamuhawe. Ariko isezerano riragoye. Ngo yigeze kuri Aburahamu ngo baramubwira ngo uhawe umwana, nawe Sara witegura urahetse. Bama bagira ngo birabaye, cyo nkundira isezerano. Haleluya! Isezerano ry'Imana. Yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana, itegura urahetse. Yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana, itegura urahetse. Yewe Sara we, amarira ararangiye, shima Imana. Haleluya! Ugereranyije imyaka ya Aburahamu na Sara, nta muntu wari ufite ibitekerezo wo gatekereje ngo avuge ngo kwa Aburahamu hari umwana, kandi ngo abone ko Aburahamu na Sara batabyemeye, ngo yamababwira ati ngiye kubaho ibimenyetso bifatika za bindi bamaze kuvuga fatika. Ngo yamabanza mu urugero, aramubwira ati se Aburahamu, usohotse hanze ukararama ukareba inyenyeri ziri ku ijuru, wozibara Aburahamu? Aho wosohoka hanze aha uyu mukungu uri hasi wowe ubara? Aburahamu ati sinubara. Ngo aramubwira ati se nkugejeje ku kiyaga kakubwira ngo bara uyu mukungu uyu musenyi wo ku nyanja, wowe ubara? Aburahamu ati pi. Aramubwira ngo ni ku rubyaro rwawe rusanga. Haleluya! Aramubwira ngo ntutinyishwe urubyaro n'iminsi yawe ngo waracuze. Itegura urahetse, itegure uri ngo urahetse. Haleluya! Imana ntizireba nk'abantu, itegura urahetse. Haleluya! Haleluya! Isezerano rirakomeye kuruta uko tubitekereza. Yosefu ngo yaravuze gusa avuga indoto ze, ngo famille irahaguruka ngo uyu muntu agugwe aje ku isoko, kuko ibinda havuga sibyo kwihanganira. Yego. Ariko isezerano sibyo kwihanganira aya magambo y'uyu muhungu nayakurana. Ya aje ku isoko agurishwe, aramba gatare bamugurisha. Isezerano rirakomeye, isezerano ry'Imana rirakomeye. Nta handi baza bategerereza isezerano ry'Imana, ni mu gukiranuka niho bazayitegerereza. Haleluya! Yosuwa wasubiririye Mose, nta kindi yabwiye abantu, yarababwiye ngo kwambukaho birabaye. Ariko iri jambo ryitwa ariko muza muritindaho cyane, riza riharibisha interuro yose ya mbere igashiraho. Arababwira ngo tuzogenda, ariko hariho condition. Ego. Hariho condition. Mwihane mwiyeze kugira ngo muzambuke. Ko yababwiye mwihane kugira ngo muzogere ku masezerano, ngo mumaze guce bugufi. Mwihane ibyaha, kandi ibyaha
Bibiliya iravuga ngo kwihana si ubuhanga kandi ngo si uguca mu bwenge, ahubwo ngo nukwanamuza tukabivuga uko byitwa. Hallelujah. Hallelujah. Tukabivuga mu izina. Yesu ngo yigeze kujana n'abigishwa ngo arababwira ngo mwabigishwa mwe igihe ca Pasaka kiregereje, ariko ngo umwana w'umuntu karagenzwa karagambanirwa, kandi ngo nta bandi bahaba mugambanira. Hallelujah. Karagenzwa umwana w'Imana, karagenzwa ngo buri wese yirebaho ngo kugeza igihe baserutse kuri gica Yuda, ngo nawe yamabaza ngo arabaza atese mwami kurareba ngo nije, ariko Yesu ngo yamamubwira ngo wakabimenye. Amen. Hallelujah. Ngo yamamubwira Yuda, ako Yuda yari njyaja y'igikenya, ngo yamamubwira ngo kurareba ukabona nanje noba muri yo timu, ngo yamamubwira ngo wakabimenye. Aya magambo uvuko yavuze, Uwiteka aravuga ati ijuru n'intebe yaje. Natangaye nasanze isi ari intebe n'ijuru ngo rikaba irindi, imwe gani yo kwicaraho indi niyo kurambirizaho. Ko nta muntu worambya ngaha ngo yicare ku ntebe namara arambirize ku yindi, mbere kuko ukuntu yabonye isi yari imeze. Beve ako gatebe kurabizo bintu numara urambura amaguru, mbere kuko isi yari imeze, imwe yarakabaho. Mwana ubakira inzu kimwebwe, iyo inzu mwokubaka yoba ifite ikihe gishushanyo mbonera kugira ngo nyikwigwemo? Amaguru yanje yo kwigwahe, umutwe wo kwigwahe, igituza cyo kwigwahe? Yamavuga ngo isi ijuru ngo n'intebe yanje, ngo isi nayo abarayirangije, tuba dusigaye ku manegeka aheruhe, tuba turashize tubuze iyo twerekera kinyo. Imwe baye intebe kwicaraho, iyindi baye ibirenge akabaho. None imwe baye akabaho, iyindi baye intebe. None mwana ubakira inzuki ko murareba mukabona no turahe, ariko aha hepfo natangaye havuze ngo ariko ku murongo wa 2 ngo ari kuonitaho. Twe nk'abazamurira data icubahiro. Hallelujah. Iyo bivuze ngo uonitaho bivuge kuko hari abatitaho. Yego. Niko gabivuze. Uko gani ko bivuze. Niba Bibiliya yivuze ngo uonitaho bivuge kuko hari abandi ititaho. Nabameze bate? Iyo Bibiliya yivuze abanyamahanga ibivuze abantu bataramenya ukuri, batarabaturwa. Iyo yivuze abakene, sa abakene bo kubura urukweto, tazavare s'il vous plaît, iki kintu twacucumva si ico Bibiliya yibivuze. Tuzamurira Imana icubahiro. Hallelujah. Aravuga ngo uonitaho uva. Hallelujah. Isi nakabaho ko gukandagiraho. Hallelujah. Ijuru nayo niho nicaye. None murabagabo bo kunyubakira ko murareba mukabona nonturahe, nikindi kimenye n'ikimenyetso mbereke kuko byose bishoboka. Ibi byose mubona ari isi ari n'iri juru byose byavuye mu kuboko kwanje. Amen. Ariko bene iyo confidence irakomeye mwuka byarama. None norema isi n'ijuru namara nkananirwa kubaka homba. Hano mu gishanga niho noba. Oye. Muri iki gishanga cha naburagara cha Rusazi niho nobona icumbi, kandi ngo amara bazi kibazo gikomeye, arabaza ngo ese ni hehe muhaye mubona notura. Hallelujah. Ko murareba mukabona ho noba icumbi ryanjewe riri he? Imana ntiba mu matorero yubatswe n'abantu. Imana ntiba mu matorero yubatswe n'abantu. Kandi haraharaho Imana yo kwigwa. Ikibanza Imana izi kwigwamo ntabyigane n'undi uwo ari we wese. Ejida kisanzura, kaza ninjirira iwanje ngasohokera iwanje, nkavuga ngo
nta wundi mupangayi turi kumwe. Harahari 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 harahari. Hallelujah. Aravuga ngo uwo nitaho uwo. Iyi Bibiliya yavuze ngo nabakene. None se Imana nayo igarutse ku bakene gute kandi? Niwo nitaho kuruta abakire. Niyo mpamvu Yesu yavuze iriya jambo, yavuze ngo abatunzi ngo biragoye cyane. Nabaye batunzi yavugaga n'abantu batagira inyota yo kumva iby'Imana, n'abantu barenzwe bafite umuhimbo ngo yigeze kwikubita ku mutima ngo aravuga ngo ngiyi niyubakiye Ego. ngiyi. Ikintu cyose kija mu mwanya w'Imana, intambara iva ku bandi igahinduka iyawe n'Imana. Iyo niyo principe. Izihinduka intambara izihinduka. Umuntu umwe twaraganiriye muri kicumweru gishize arambwira ngo twasabye ubushake bw'Imana ngo none iwe ntabwemera. Ndamubwira ngo nimba utarabwemeye jewe nta ntambara tugifitanye, wifitanye n'Imana. Nukuri kw'Imana niko namubwiye neza direct. Tuzamurira Imana ubwiza. Hallelujah. Uwo nitaho ngo ni umuntu ufite umutima umenetse. Umutima umenetse ni iki? Ni cya kindi pastor avuye kutubwira. Ni umutima utabika ikibi muri wo. Ni umutima wihana, niwo mutima umenetse. Uzi ko hari abantu baza babona ibyaha by'abandi ariko bataza babona ibyabo. Amakosa y'abagore ari ay'abandi, abagabo amakosa ari ay'abandi bagabo ariko ababo batokosa. Umva tubenka bazamurira data icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ngo bamuzaniye umugore wakoze ibyaha ku mugaragaro, ngo baramuzana baramutereka mu mbaga nyamwinshi, ngo baramubwira ngo uyu mugore icyaha cye ntigisaba kwigwaho, kandi amategeko avuga ko uyu mugore agomba gutegwa amabuye agapfa. Kandi neza ayo mategeko urayazi. None gira icyo ubwira ino mbaga, uyu muntu arakira bigenze gute? Hallelujah. Uyu muntu arakizwa n'ikaya mabuye urupfa agiye gupfa. Niko usobanurira abantu, urababwira iki? Ni ukuri ngo Yesu yarunamye ngo baragenda ngo yunamuke ngo abaza wa mugore se, wa mugore we babandi bakuregaga bari. Mureke mbabwira ikintu gisenya umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana usenywe n'abagenza cyaha bo mu itorero, n'abashinja cyaha, n'abacamanza. Ako kandi murakumva abagenza cyaha murabazi? None ndatanga bigenze gute? Abisha umurimo w'Imana mu itorero n'abagenza cyaha, n'abagenda bamenya amakosa y'abandi ariko ibo bakigira abere, abandi bakabajana bakabashitsa bagahinduka bashinja cyaha. Wamara uwundi akama yicara agaca urubanza. We ngabo basenya umurimo w'Imana. Uwo nitaho ngo ni umukene, ngo kandi ufite umutima umenetse. Umutima umenetse ni umutima utibuka ikibi wakorewe. Ni umutima utabika ubugome muri wo. Uwo ni wo mutima umenetse Bibiliya izivuga. Ni umutima uhora haleluya. Ni umutima uhorana impuhwe n'imbabazi zo kumva ko kuwa mukoshereje ari umuvandimwe. Mu ijambo batubwiye mu gitondo, Abeli na Kayini gusa ngo yamenye kuko ibitambo bya Abeli byemewe. Nuko uko Imana ngo yamakagombeka ngo yamavuga ati rakomeye. Bigenze gute? Uyu wacu yanzamukanye napfi, ariko ngo amwica nta muntu uhari. Ariko amaso y'Imana
amwica nta muntu wari, ariko ngo bama bamubwira ngo amaraso ya murumuna wawe ngo karataka ku butaka, amaraso ya murumuna wawe ku butaka. Tiworiganya Imana ngo bikundi tibikunda. Uwasomye kare yatubwiye ningo niye uhungira amaso y'Imana, wowe yahungira he? Ngo wasasa uburiri, ngo wazamuka ukashiyo mu bicu, ngo naho nakugeraho. Icambere ni umutima umenetse, ni umutima umenetse, ni umutima ushenjaguye, ni umutima utekereza ko abantu ari abandi, ni umutima wo kubana neza n'abandi, ni umutima wo kwemera intege nke zawe. Ndetse buryo iyo wemeye intege nke zawe biroroshe kubabarira mugenzi wawe, tibigoye. Kandi gitangaje indyarya z'iki gihe baza barangama hano batarangamye iwabo, baza barangama muri sosiyete no muri rubanda, ariko bagera iwabo nyina waruna gitangaza. Nyina waruna umugabo umwe ngo yarababwiye ati mayi, ati basha mayi, bavuze ngo iraje, ati ndimubwira ikibazo cya mayi. Mayi komeye iri muno, mayi komeye iri muno, iba muno mwanya. Mayi kiracumba basha, yamavuga ngo mayi komeye iriya mayi y'ababembe ntihari, hariho mayi ntinya. Aravuga ngo irahari. Ni ubutaha nzobabwira impamvu zibiri zatumye Yesu adatora abigishwa b'abagore. Nzozibabwira. Impamvu zibiri zatumye Yesu avuga ngo nzogumana n'abagabo, abagore ndabaretse. Ukuri kw'Imana nguje. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo guhera ubu nyine ngo mumenye ko mutonyubakira inzu, ariko ngo aho no kubaka ni muri mwe. Niho nkeneye, sinkeneye igishushanyo mbonera cy'ahantu hahenze nkadinda, sinkeneye etaje y'inyenyeri 8, ariko icyo nkeneye kuntunga. Hallelujah. Icyo nshaka untunge, ndakwigwamo hano, untunge ndakwigwa. Ariko abantu bagira ibibanza muzubabwira iryo jambo, mubabwire mwabanya bibanza mwe. Yesu atuye, Yesu ni atuye. Banyine maparcelle Yesu atuye. Umugabo umwe yaravuze ngo ntaza kangwa n'umuntu ufite inzu nini, ngo n'umuntu azarara mu cyumba kimwe. Si hano yabitubwiriye, nukuri niko yavuze. Si n'ubundi ntazarara muri bibiri icakindi kimwe. Aravuga ngo n'umuntu ufite umutima umenetse, umuntu ufite umutima umenetse wo kubabarira. Kubaho mu buzima bwiza ni ukuba mu itorero utobwira umuntu ngo uhamagara runaka. Ngize iminsi hano no mu bayumbe nza nkorayo, uzubwira umuntu ngo uhamagara runaka umwishuza amafaranga y'igiterane cy'abayumbe, ngo sinza mvugana na runaka. Iri he? Ngo runaka niwe bazabahuza hano. Gaso narakugaye muri iki giterane cya revival na Irumone gitangaza cyane. Naje ndiriga kuri Gasore ambabarire, niko kwiza siko twavuze cyane. Yes, aravuga ngo ntitukabane mu buryarya, kandi nubwo mbivugiye ariko narabikubwiye
sinza mbona ko hari umuntu wo ku rwego rwanje notinya kubwira ikindi mu mutima kuko ntako yongira nukuri notaha aho ncumbitse nawe agatahiwe ariko nanone gakeya afite kakamurazamo niko umutima uzumbwira no kamurazamo bigacaho biciye tuzamurire data icubahiro. Haleluya. Umutima umenetse niki nuko utabika ubugome ngo sino kwicarana na runaka ngo twoganira iki ariko kuyumbika no ndatangaye kuyumbika Imana icyo ishaka nuko tugira imitima imenetse muri twe. Hallelujah. Nico ni Imana ikeneye. Icya kabiri. Hallelujah. Amen. Ni umutima uhindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana. Nimba udatinya ijambo ry'Imana muri iyi si y'abariho warapfuye byararangiye. Muzi ko tugira ijuru tukiba mu isi. Tuba mu ijuru tukiba mu isi. Tuba mu ijuru tugituye na buragara, tugituye masanafu, tukirya umutsima w'ibigori n'akawunga ariko turi mu ijuru. Kuko Imana iri mu ijuru. Ijuru ni hano. Tukirya umutsima w'ibigori n'akawunga tugituye hahandi utuye tuba mu ijuru. Kandi iryo juru tubamo umutima wawe usuguhamiriza neza kuko iryo juru uririmo cyangwa utaririmo. Ngirana urubanza n'abantu bazabagira ubwoba ngo baravuze ngo nabarozi. Nukuri umutima wanje umpamirije neza ko ntazabyuka nijoro ngo ngende sinobabara. Nukuri ko Imana iri mu ijuru mbivugira imbere yanyu n'imbere y'Imana. Sinobabara nzi neza ko nzandyamba bugaca ndi mu wanje tatorotse abandi basinziriye. Sinobabara. Ico kintu nticombabaza. Iziko neza ko nta mugore wundi mugabo namburiye ubusa. Sinogira ubwoba. Nzi neza kuko inza mpa hari uko ntibye. Sinogira ubwoba bwo gucirwa urubanza rw'abibye. Sindimo. Biriya bintu biri mu gutuma tutavuga ibintu neza. Igihe kimwe higeze kuba urubanza i Kigali. Ubwo rubanza ntiruzonyibagira. Bicaza insore n'abagabo bafite nk'abana nk'abane nk'abatanu. Isoko kuko ntari mu ciciro cy'abana nk'abatanu. Uragumuze mu byiciro byose. Ngo amare baravuga ati yewe hano hari umwana utwite none ko barakeka kuko bamuteye inda bari muri aba. None Bishop yavuze ngo iki gihande cyose gisigare. Niko yavuze kugira ngo tubiganireho tumenye uko byagenze. Ndababwira ngo nukuri sinosigara mu byiciro by'indaya. Ntibishoboka. Ico ciciro sinkibamo. Sinosigara. Tibikunda ko nosigara mu ciciro cy'abasambanyi. Mu ndaye. Turanga. Kandi wihuse turanga. Juru we. Tugomba gusigara mu ciciro cy'abagambanyi utari umugambanyi. Yego. Tuzamurere data icubahiro. Uyu munsi wa none ahahinjiye umupolisi akavuga ati bamenye banke hano. None
ni muzingira ikanisa uwogira ubwoba nuwagiye ni wowe uvuga ati byari byo byose ndafata kandi umutima ejo bundi se bihimba yaratubwiye ngo ikintu ca mbere kiza kigutsinda mbere y'ibindi ngo ni umutima wawe. Sikuzo tubwira pastor ngo niyo temwe hajya mu Giswahili bivuga gute? Roho yako ni temwe. Roho yako ndo temwe. Umutima wawe ni uzi guhamiriza kuko izo baza bakubwira baza baguharabika kandi Yesu yarabivuze ngo niba batuka ngo bakabasebya kandi ngo babahora ubusa ngo ni ingororano mufite ingororano niba batuka babahera ubusa. Daniel ngo baravuze ngo ibintu byose bamutuka ibi byose ngo baravuga toyaye Daniel umushatse ni ku Mana akoyeme niba aje mu rusimbi bagusange ku gicaniro cy'akabiri Mubabeshi nawe yewe mubawumbajuriyo mitiwari tugwane imuhira binanirane kuzo ni kurategurira Imana iki kibanza niyo wawitegurira. Haleluya, amen. yavuze ibintu bikomeye mwana yaririmbye ngo Mana ukora igitangaza ngo Yesu nakibona ngo gwari sereri. Yesu nabona igitangaza Imana ikoze, Satani niyumva igitangaza Imana ikoze niko Rugaba yaririmbye nakibona agwari sereri. Imana ndahandi igomba kuturebera ni mu bitangaza n'ibimenyetso kandi turatuje turataramye nta cyabaye. Impamvu tutakivuga ngo uvuge Imana ivuze mu iteraniro ubu bavuga ati aba bacu niba kurikirana bagasanga yaramara mutima yo guhaga urubanza nzorukira wazokubwirira hanze nimba utabivugiye hano no hanze uzoceceke no hanze ntibikwiriye tuza mu izina rya Yesu. Ni hano naha umutima wawe uzuguhamiriza neza kuko uri mu babisha ngo yaramubashije siko watubwiye ngo yaramubashije ngo se uri mu babisha bacu uri mu ruhande rwacu cyangwa uri mu babisha nawe ngo yamamubwira ati yewe aho hose ndashitse none ariko ico ikinzanye ni mu ngabo z'Uwiteka ndatemba ingabo z'Uwiteka ziyazitema niho ntema kandi ngo yari yashafite inkota niko biri zivuga. Marayika azaturwanirira tudahari azaturwanirira niba hari Imana yavuze ubuzima bwawe hagarara ku musozi nukuriza ipfa kuba ariyo yabivuze ihora kwizerwa tishobora kwivuguruza n'ukuri zobishitsa. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Haleluya. Icyo Imana idushakaho Bibiliya yavuze ngo ni umuntu uhindishwa umushitsi n'ijambo ryanje. Bavandi nababwiye ngo nimba udatinya ibyanditswe byera ni ukuri ijuru wari buzuki ba mwisi. Ariko niba umuntu yogira icafa nundi naje nzambona nta muntu ndohamagara kuri abantu bahuriye kuri byinshi bazabaganira. Ariko iyo udakominikana n'umuntu cyane uwo muhamagara mukaganira iki
ariko hari umuntu uzuba mu ikanisa akavuga ngo ndiyoramutsa runaka ngo ndituza turamukanya kandi akabivuga kuko umugabo wabishoboye ngo jewe ngo sinza ndamutsa runaka ngo yaye ngo sinza nduha ngo ni principe za satani. hey principe Z'umwanzi. ngo sinovugana na runaka naramuborotse ayi ipfukira asa n'abandi. Yesu ndakindi cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira. Yesu yazanywe no gushaka no gukiza no kunga, nicyo cyazanye Yesu. Nukunga abantu n'Imana. Tiyaje kuzimya igicaniro, yaravuze ngo murindire, ariko ngo mukirindire muri maso. Yigeze kubwira Abrahamu aramubwira ngo inkongoro nizigera hano uzoburangaye, ngo amubwira password y'icyo gukora nkakiriya baharaye ahaye gasore ku musozi, ugende n'amaguru ufite transport, ariko icyo kizamini cyo nzinda ba notega moto nkagenda nyibwira ngo ndatsinzwe Mana, ndatsinzwe kurambona ndi kuri moto ifite plaque ndatsinzwe, niko nogenda mvuga kubera ko simbishoboye. Mfite ifara ahubwo iyo mfatiranya ndazo mfite, ariko nzifite sinzi ko nobishobora. Mana we tubabarire Yesu, uduha umutima wo kubabarira, duhindishwe umushitsi n'ijambo ryawe. Yavuze ngo abo bantu nibo zanitaho, ngo nabafite mu mitima ya Bibiliya iravuga ngo nabantu bafite inzira zigana Siyoni. Abo ngabo nguwo nitayeho, ngo ni umuntu ufite umutima ngumenetse, ngo kandi guhindishwa umushitsi n'ijambo ryaje. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turabo waremye, ngo kandi guturemeye imirimo myiza, ngo yo muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yiteguriye ryari? Kera kugira ngo tuyigenderemo. Yabwiye iki? Yesaya mu gihe cye yabwije abantu kuri, arababwira ngo hazabona ishano, akaza akababwira ngo bayobozi mwe bayebo hazabona ishano. Umuntu uzovuga ngo umuntu si umurozi afite ibigagiro, nguwo azobona ishano. Ngo ariko kandi undi kandi uzoribona ngo ni igihe azofata ikintu cyiza wakagihindura kibi. Bavandi akacita kibi kandi ari cyiza. Umugabo umwe ngo yarabwirije mu giterane, ngo aravuga ati hano hari umugore umeze nabi, umugabo amumereye nabi, none natambuka ngo amatambuka muka pasiteri revera nyabuna. Uyu mugore wa pasiteri nimusubiza inyuma ntahayumva. Mukecuru ati naritaye mu gutwi ko ndumva merewe nabi mu rugo, merewe nabi, shaka gukira none ma pasiteri nzatekereza ngo none volume yame isa nimanutse. Twere imbuto abantu bagira inzigo muzikurure, abantu bagira umuntu urimo gukorogana n'undi muntu kuri YouTube batabana, umwe akamavuga ngo iwe aragagaye, ngo iwe ntazumvikana n'abandi ngo nje ndagagaye. Bavandi, igihe turimo ni igihe cyo kwiyeza, ni igihe cyo kwitekerezaho kuruta gutekereza abandi. Mbere yo kuvuga urugo rw'abandi uzuzenguruka urwawe, uruzenguruke, uruzenguruke. Uyu mugore meze bite? Aya magambo wa mugore we, umugabo umwe ngo bigeze kumuheza inka, ngo buca yisubiraho, aramubwira ati sinkiguhaye. Ngo buce wowe yari umunyamahanga w'umufurero, ngo aramubwira ati ariko muze we wambwiye ngo mpaye inka, none akanwa kawe karakongeye kuvuga ngo yento kimpaye. Ati kugira ngo nyemere nanone kutakimpaye, asama nkurebe mu kanwa ufite indi mizingaye muze, asama nkurebe ufite indi mizingaye. Abantu bari mu kugira indimi nyinshi
umuntu yatanga ikintu mu ikanisa bakamavuza induru waye ngo tikizota imbuto uko ntibashingiye ku busa uko hari ibyo mbere watanze ntiwabisohoza. Niyo mpamvu bavuga kuri kwibana yo kwijuru. Arakantu pastor yigeze kuvuga hanga ko gutwerera karazenguruka ko gutwerera twerera kumva ko bagutwerera ko wenda utwerere bavandi imbuto zirakenewe abakiranutse muzahura n'ibibazo nibibagerageza bitari bimwe ariko ubu nyine igihe kigeze ko biragenda bisobanuka bigira gute bisobanuka. Mu Rwanda bahagurukiye ikintu citwa baferi ugatuta bayaye ugatuta baferi Rwanda muze deposara muri RTP zutubwira ivyanditswe ureka ubuferi deposa kanisa rizo kwakira bahamagara ndaje kwita ingoma ndaje usanga aba muri lodge ararira abagabo batagira abagore mirimo y'abanikolite bababwira ngo mwiyeze niba mukeneye ibitangaza condition nukwiyeza cyo kundaraza. Cya gatatu dusoze asoreza kuri iki kintu. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Nitubaho tudafite ijambo tituriho. Yesu yarabivuze muri Yohana 8:31. Soma Kristiya wumva uko yavuze yivugiye ubwe. 8 ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:31. Soma wumve iki assignment dufite ico bivuze. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 8:31. Aho haravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwe Yesu ngo abwira abayuda bamwemeye nimuguma mwijambo yabwiye abamwemeye areka bataramwemeye arababwira ngo mwe mwamwemeye nimuguma mwijambo ryanje muzaba bigishwa banje nyakuri. Yesu ntiyabwiye abantu ngo baba pasiteri. Aya matitire tiyigeze arivuga. Ufite ikibazo cyo kuba pasiteri? Nuvuko yavuze. Iwe yaravuze. Wowe aramwashatse umuvuga butumwa mwiza ninde? Ngo yamamubwira. Ngo yamubwira ati je tuvuga ibice byinshi. Ta haleluya nyinshi. Ngo umuvuga butumwa mwiza gusa nemera numwe. Wowe udakandagira imbuto yateye. Nudakandagira imbuto yateye. Sinshaka. We imbuto yateye. Utazikandagira. Niwe muvuga butumwa. Nemera. Nimuguma mu ijambo ryanje. Komeza Kristo asoma. 32. Aho muzamenya ukuri. Namwe muzamenya ukuri. Kandi ukuri niko kuzaba batu. Uko kuri niko kuzaba kuriya mu myoma mu byaha mu mwijima w'ishura burindi kuzaba kurayo. Amen. Ukuri ni Yesu yavugaga. Kuri ni Yesu yavugaga. Kandi yaravyivugiye ubwo aravuga ngo uninje kuri n'inzira. Kandi n'ubugingo. Tawo kurusinga. Birahinduke garije hano. Ninje nzira. Nta handi, nta yindi nyubako yohungiramo ni murinje. Nta nyubako wojamwe ngo kwigwemo. Jewe. Ariko aho no kwigwa harahaye. Ni muri wewe. Aho no kwigwa harahaye. Ni umutima. Kandi umutima wawe ugomba kuba umutima ufite condition. Umenetse. Uko yaranja ugatobora hano. Mushaka ko muhatobora namara amazi atibuke. Uri umutima utamenetse ni ikibazo gikomeye. Bo bari mu kugera hanze akibutsa umuntu ibyaha yakoreye yamuhemukiyeho muri byura. Iriya kwa pasiteri nukuri narabibonye vuba hangaha umuntu aratubwira ngo sinshingirana na runaka
twarakosanye muri Zura turatemana inka zirashira none ga tazavare uwo mugeni nabasubiyeyo umviyo nziko kuva muvuye muri Zura kugeza ubu nyine hashize imyaka ingahe pasteur none umuntu w'imyaka 30 afite abana banganike ariko icaha muri we tikiragira ingese kiracari cose Mana tubabariye Imana iduha umutima umenetse wo kwihanganira abandi ese ko uzuvuga ngo turakunaniye iwawe kutarabata kutarasohoka ngo uvuga ati uyu mugore n'aba bana ndagiye reka mbareke igifu cobisha abandi nawe ugaseka igifu cobisha abandi nawe ugaseka mu bandi narababwiye nza mbivugira hano kuri podium nta muntu wonkoresha ikiganiro cyo kunyangisha pastor yo muri no kanisa cyangwa ngo amumbwire nabi nuko yababonye mw'intege nke ngo atangira kumbwira umushumba wana ambwira intege nke ze umuntu wano mu hantu udasengera hano ashingiye kuki arambwira pastor wanje ashingiye kuki dufite abaharitse aha mu muhana harika so muzamubwira ngo guharika niki umuhungu umwe yanditse akantu kuri Instagram ndaseka cyane ngo umukobwa wese ngugira afiance benshi ngo nibazoza basigaza ngo inama y'abafakazi ngo nawe azasigara nibazoza basigaza abafakazi uzusigara nawe nti woroshu ikindi gikenya fakazi imirimo yawe ni mibi cyane ijambo ryanje muzamenye ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura ico Imana dushakaho nta kindi batubwiye kare ngo nugukora ibyo gukiranuka haleluya nukugendana n'Imana yawe kandi wicisha bugufi duhindishwe umushitsi n'ijambo ryayo haleluya duhindishwe umushitsi n'ijambo ry'Imana igihe cyose uzafata ijambo ry'Imana ugasenga uzomenya kubana n'abandi neza hari umunyamasengesho wigeze kumbwira arambwira ngo kuvuga ngo areke kujya ngo ntiyobona ururimi rubwira umugore ngo ureke guteka ntiyorubona ariko ngiye kukubwira inama yotuma ubona urwo rurimi ukabwira umugore ngo uyu munsi nta mutsima w'ibigori ku manywa na nijoro ko ndawukoresha kubera ko ari we abantu benshi bakunda uhindishwe umushitsi n'ijambo ryayo usome ibyanditswe byera Yesu yasize isezerano rikomeye aravuga ngo isezerano mbasigiye riruta yandi yose yabivuze mu gihe cya Pasaka aravuga ngo uyu mutsima muri mu guhunga isezerano ngo uyu mutsima ngo arawumanyagura ngo mara arawushimira ibyo ntibazabisengera bazabishimira atazavara ntibazabisengera bazabishimira kandi ntibazabashimira ibyejo oyaye ntibyemewe muri Bibiliya aho Bibiliya za stowa ni imitwe y'ibihahiranda sibyo Bibiliya ntibyemera ibyo tubonye tubwire gute tushimira Imana ibiduhaye ngo namara ngo ejo ntizivuga hejo niwe uzubizana ariko sikwizivuga n'ubwoba bwateye abantu bashubwoba bakavuga ngo tuzoba gute akamagagira ibifuka ijana suko teka mushimira Imana ibiduhaye ngo yamayongera abahana igikombe nza ntekereza none ko ariho gusomera naho kwaturutse ngo aravuga ngo ngaya n'amaraso yaje ngo utazajya uyu mutsima kurumva pafo ngo ntangwe n'aya maraso yamavuga ngo ntaho mburiye nawe wewe uri gukwepa ntaho umuhuriye ese uriya mugati mu kutwitirira na gasore ngira boulangerie wanje ngo ariko ngo ameza ya buri munsi Bibiliya iravuga ngo uko duteranye kutazusiba hari umuntu unzi hano kugira ngo abanzaze mu materaniro bawuzingazinge neza capati 8 hano nimugoroba kubera iki ibyo bintu babanze bagire gute n'amaraso yanje ngaya
yatanzwe ku bwanyu, ku bwanyu. Ngahe muje nimara musomere timunarumange murumangire iki muyomba arabikunda ngunda amata cyane urumange kubera iki arumwana urugo zubitubwira bamuheza ibiryo gutyo ngo hano hazamera nabi sanira cyazatumerera neza nta mata hano kandi kujya kubwira umwana ngo ntazo ariko nahumiwe kwisi iwe tazareba ko se uri faranga iwe gusa ategereje inshingano ya se yo kumwitaho, ibindi byo kumusobanurira ngo urabona ngo nta faranga ngo nta kazi, ibyo ntibimureba. Nta kazi se no kuvuga gute amata hano ku meza, umuhogo ntiyameze neza shira hasi. Yesu yarabirangije ku musaraba i Karuvari, Yesu yarabirangije. Ikiruta byose aduha ibyanditswe byera, aravuga ngo twiyeze kugira ngo tugere ku masezerano. Twiyeze aravuga ngo mu mutima wanje, mutima wanyu niho nabasha kubona icumbi rinkwiriye. Mu mutima wawe ubu nyine turi hano, utekereza uvuge ngo se ikibanza cyo mu mutima wanje Yesu akirimo yo gikwigwamo, iyo habona icumbi Yesu yobona icumbi mu mutima wanje. Ibuvira baza bavuga ngo higeze kuba abashitsi benshi, ngo kugera ubwo ngo kominote y'abanyamurenge bakora inama ngo baravuga ngo kubera abashitsi benshi muza mubareka bazi, ariko nimumara mushike mubabwire ngo mufite ifaranga ko murazinduka muzana ibiryo. None ikibazo kirakemuka, ikibazo kirakemuka. Warayo mare ngo niko bageze bagira abageze bavuye wari utaragura uko wari uhafite abiwanyu bagwera, ariko batari babafite bazaga bishura umutsima n'imboga cyane n'icyaha ico. Ariko hari umugore umwe ngo wigeze guhushaho ku ndondo, umukwe ngo ararara ntiyabimenya mwakabyaramo, ati se uyu musore ko atayishura bimeze gute? Ishura tugucumbire muze nyirabukwe kacu wo mubwira se ngo yayuri mabukwe ngahe tekereza zavuga ngo abanyamurenge nta mukwe ngo uzabongeza imboga, ngo bivuge mu imboga zashize ahubwo bipfira mu Nyagasani. Ngo uwo nguwo yamavuga ati bamaze kumugaburira amaze kujya ngo bamamubwira ati mama fofo igitangaza ati uyugwa ni umukwe mugabo wa runaka, umukecuru ngo yamerwa nkamucumba arikingirana, ariko ni igitangaza wambaye igitambara ngo mama ugumiyo ntugaseruke ugumiyo kurishije umukwe umutsima w'ibigori. Impamvu babikoraga niki? Ibuvira na ahantu hahurira abantu benshi kandi bavuye mu misozi itandukanye. Icumane dushaka hose ikindi no gusangira bike byacu dufite. Niba umuntu atarakwaka itike ngo akubwira ati yewe ndebera tike, nukuri ko Imana uzosenga uri mubi. Niba umuntu ataza kugirira icizere ngo agire ico yo kwaka uri mubi, ndongera mbisubiremo, niba umuntu ataza kwizera ngo akubwira ati yewe mba transport uri mubi. Tibisaba ko twerekwa ngo tuvuza induru uri mubi. Barakuzi baza umutima wa kuko Imana bazi ko ntatike yo kuvaho pi. Tugize iminsi dukora hano mu Kiyumbe, muze papa Fofa arabizi na Felix. Nukuri ko Imana ihoraho hari abantu tuza duhamagara tukababwira ngo dufite igiterane imbere y'Imana, tukiri mu nama amafaranga yabo tukayabona, tutarava mu nama tukiri mu nama amafaranga yabo tukayabona, tukagira abandi baza bitanga mbere y'abantu bose babaho. Twagera hano uri muzamura nareba kuri liste nkavuga se nyisome hari
somirisite y'ibyo wakoze hari. Bibiri dusaba kuko yego yacu igomba kuba yego na hoya igomba kuba hoya. Imana dushakaho no gukiranuka ugatunganya inzira zawe, ufite n'inshingano zo gutunganya iwawe. Apana inzira zawe gusa, ni iwawe biri mu nshingano zawe. Hari ahantu twageze ngo dutangire gusenga, ahantu hatari igicaniro ni igitangaza. Abana bose uko bangana mu nzu bamabarira, bamandere bavuga ko ndime abana bose nta gicaniro kibi wabo bamabarira. Natwe twadusenga bizama bibakavuyo, ariko turakubita amapepo y'ubunebwe. Iyo igicaniro abana ntibaziruga pi iwawe nyina ntazavuga ku ndimi, ise ntazavuga ku ndimi, ntibaza amandiko. Bama babura amahoro mu nzu, bavuza induru birakomera. Kazavuga ntanga abangaba cyo babwira ba Safiro na ba Joseph yo bari hano ibyo barimo. Aba bacu bimeze gute kweri? Imana yacu n'umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitarabaho, kandi genera umuntu wese ibikwiye mu gihe nacu. titwaza tubesha ko mbere twari tugira ibihe byiza, ariko ubu nyine tutobibona. Nzambifata nk'ikinyoma, n'ubundi mwari mubanye mu buryarya. Ariko nimba hari umuntu wabanye neza n'ubundi mukomeze mubane. Habaye iki niki cyabaye cyo tuma ndahamagara uwo nazaga mpamagara, cyo tuma ntararira uwo nazaga ndarira. Habaye iki? Hari ibintu tuza twitiranya. Nta muntu wontamika uburozi ngo bikunde. Isi y'uburozi ni yindi si. Isi y'uburozi ni yindi si. Umurozi ntagira ikimenyetso hano. Habe n'ubu ngubu tugize uwo tubwaka hano, titwo kwemerera pastor ngo tuvuge ngo n'ubwa runaka. Tangorane twikenereye tubwo rubanza se hano, kubera ko tutatuba tububona se. Ububisi n'ubwumye bwaboneka, ububisi n'ubwumye bwakera n'ubwavuga. Ndabarahiye bukaboneka, ariko Imana yaduhaye ubwenge. Sico siyo ntego, suguhiga nk'ababayiga inkwari. Namara nijoro barasubiza 10 ibo kandi baryamye. Imana ishi dushakaho n'umutima wo kugarura abantu kuri Kristo. Ijambo ryaje, nuhindishwa umushitsi n'ijambo ryaje uzakomera. Yesu yaravuze ngo muzage umwuka wera nabamanukira ngo muzaba abagabo. Tigeze arobanura ngo avuge ngo yaravuze ngo muzaba abagabo, kandi ngo muzoba abagabo bo kumpamya. Timuzoba abagabo gusa binzerereze, muzoba abagabo bo kumpamya. Namwe muri abagabo bo guhamya ibya Yesu. Buri wese hano ni umugabo wo guhamya ibya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana.